man ti balikas nga mangiladawan, iti inaana ayat pamatag na nga agluplupyas. Ina nga adat sibay mo kanti, ina nga adat adayo na imbag ti panagpuspuso agnanayon anadungo. Nuni inamkat OFW saan nga angaw ti sakripisyo, agip-iptur iti adayo tapno pamilya kat ag progreso. Madigus bukod na aling luluwa na kat ag tagtag, naragsak tuwa sumangpet no di anak kat nasingpet. Inaana unget isut inaana ayat, ugali ama pagwadan na anduran niya manarigan. Panawan pa nakaiwawa aday suna amang bagbaka, ayat awan patinggana na indaklan ka o ina. Iinakat isagot na kakaisuna abiyag na, awan umasping kinasayaat na at trabaho para iti anak na. Agyamanak iti soporta manipud iti aging gaita, agyamanak iti ayat nga inpaay mo kaniya. Agyamanak ti pamagbagha managayat unay nga ina, dito'y pusok at talinaet ka, sagot na ka ti na marswa. Intay nga rut supapakan, agluplupyas na pamatag, tanu awan ni inang, awan tayo matsanga lubungan. Sapay pumakan ni Diyos Apo ay aywanam ni inang ko, salun at ti ipaay mo tapno napiksa nga agtrabaho. Panawan pa nakaiwawa aday suna amang bagbaka, ayat awan patinggana na indaklan ka o ina. Iinakat isagot na kakaisuna abiyag na, awan umasping kinasayaat na at trabaho para iti anak na. Sapay pumakan ni Diyos Apo ay aywanam ni inang ko, salun at ti ipaay mo tapno napiksa nga agtrabaho. Intay nga rut supapakan, agluplupyas na pamatag, tanu awan ni inang, awan tayo matsanga lubungan.